DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mlikae leshia yei ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiri mankasa yemfa ensomom yensha kasebo na se FM free Ghana panin John Dramani Mahama ade samatudwa echiri musem na niku adusua ho ye pa ne senti opese Ghana adusua efa ntuma pa efrantie no meka se no odjuma de esirinku bi ede aba echiri musem emra na obontoa no oka kire Ghana fo sem Yankopɔ ya adom na otumi di abato no nkunim na opa beye Ghana mampani biewa baba no homode na Yankopɔ ya adom a ode sanitary pad e de ama Ghana ema hodo mu ko school nyana bosum dum bu omo nsam wanom etimanya bi e de sesi omo hunti we de atadwufo wa enimpanifo anase mana today panendo atam Ghana mampani e padwuma de wontoma e wondra ya watam eye oforiso bosuma im data so eye aduonu anan emfimpim mienu ene aduonu enum Ghana mampani chese be bo pa ma no etime konka madusuam ye pam Ghana mampani ekasem na wo kire misem yanka nkire ema hodo a wonom ekɔ school kire wo de matede na efrisem Yankopɔ ya de na bosumudu na obu nsa wei uni haw efrisa ba ya tenase edi sanitary pad ba ye bebre na ba boa man ma no bo mu se ba hu sesie no etime akonka ye pam Ghana mampani kasem ana wo kire misem yanka nkire ema hodo mu kɔ school nyatetu ne mabuno ne sem wei de se bosum bia du na ma ebu omo nsam eye enefo maako be de say 5 days ena ma ya bi etimi etena fie firi se dum pempenso sa na wanom enya sanitary pad bi emphasis o mutese o mutena fie no fa sabentomago esese on Ghana mampani ye chim se bani se ya na enko kan ye kram Ghana mampani ka sa mu bio ena wo kire mu sem enkonta wo do mabo na kire mu sem afi biara no emebulu tumi da fie titiw ne ma no eda fie enefo maako aduane 40 days e wo na mofrɛ wanem enya boni biam Ghana mampani echire misem we ya niso ade ho pese ode boa na ma na omko school ni sabe mbu omo nsam won betimi enya sanitary pad esese mo sabe betimi enya emre etime ko school kokosua ade na bo Ghana chechire no etime akonka ne yepam Ghana mampani akasa echire misem ena sane moto wa 20 obeboa pa ma batan ahwefo mamode eyisika ade to sanitary pad bosum biara de ma mam ko school no esota mo so ma emokomo no etime aharamo Ghana mampani de semsei. Ladies and gentlemen, today we take a bold step forward, not just in education policy or healthcare, but in hope for the girl child. Today is a message to every girl in Ghana that you matter, that your dreams matter, and your future is worth every investment that we can make in it. I stand before you to officially launch the National Sanitary Pad Distribution Program, a promise we made and are proud to have fulfilled. This initiative is more than just the distribution of sanitary pads. It is a clear declaration that no girl in Ghana should miss school because of her menstrual period. Far too many of our daughters, our nieces and sisters have missed out on education, not because they lack the academic intelligence and the flair or the will or the ambition, but simply because they lack access to proper sanitary products. Research has shown that girls can miss up to 5 school days each month, amounting to nearly 40 days of schooling a year. This is not just a statistic. It represents a young girl falling behind in class, losing her confidence, and struggling to catch up because of what is a natural biological process. This reality is unacceptable. In Ghana, where we aim for progress, equity, and justice, this must not continue. Menstruation should never be a reason for exclusion or shame. This program exists to remove one of the silent yet powerful obstacles standing in the way of our girl-child dreams. We are acting today to restore hope to the girls who thought they had to sit out for several days every month, hope to parents who worried about how to provide these essential products to their daughters, and hope to a nation that wants every child to rise regardless of their background or their gender. Enu achi ana Ghana mampani ka semo ona wo kire misem. Sana motu a otu no. Eya so ya mako miensa ena hye wonom nsa. O kire msa so ye dikanom. Eya Ministry of Education. Asoye no ena hye oman Ghana. Yehuma esua esom. Ena afin so eya Ministry of Gender, Children and Social Protection. Ena afin so
finance ministry aso ye hwe yensi kasa de beboa mana mo pawe akwa nanim se be beboa na bosum biedo amofra no ebetimi enya sanitary pad message mo ho mra wonom entena fie ento school mu. This program is a multi-ministerial collaboration involving 3 ministries: the Ministry of Education, the Ministry of Gender, Children and Social Protection, and the Ministry of Finance and Economic Planning. It also aligns with our national goals and global commitments, particularly the SDG 4, which says quality education, and SDG 5, which talks about gender equality. But beyond that, it is rooted in something more profound. It is rooted in our values as Ghanaians, our belief in fairness, in dignity, and equal opportunity for all our children, whether they are boys or girls. So today I say to every girl child in Ghana, you are not alone, you are not forgotten, and you are not invisible. We see you, we believe in your potential, and we will stand with you every month, every term, and every year. Ne kwa mo no ana Ghana mampeni ese yanka nkyere Ghana fo nyina sem make say o mampeni ebedi akire Professor Jane Nana Opoku Ajaman na nse ne hododo ne ye pa na so Ghana mampeni akire mi say ye maame sese Nyankopon adom ne ho ye pa se nche wa beka ye nsa beboa e mo man sekire ne kanko no atimi akonkane. I wish to extend the greetings of Jane Nana Opoku Ajaman to all of you. I spoke to her yesterday, and I told her we're going to miss her at this event because this is a program that is very dear to her. She said to say hello to all of you and to say she's recuperating and catching a bit of rest. She's very well, and that soon she will join us, to continue to prosecute the reset agenda. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yanto akase bonu sem ne yenyina mum ewo Asante Matenum. Nankra abato di ekase bopono so echirim sem. Ashanti Regional Police Commander Ede Krabonten echirim am. Krachi bia wanya mfinhia no eduanan enan mechire eduasa enan 34 years ne den Ede Robert Kwabena Buama. Abamu ayi atimi atenase. Achi ono ankasa ne mpona Ede sekan awa woni saa ekunu atwono ya ewana no adwada etwamen. Na enka ne chirem sem ayade abo amen aposifo eche no ana no wukwadan na eye ofuruso busuma yewomi ne dan neto so de no miensa emfempe mienu ene aduonu eye enumu emno dwane ye ekohye eye namon krobia no wo ofenso ene mpotem na pezo moden ekopiem sem watimi akum doloti owusu anu adodo abonam la ne sem ma abram na nka ne chirem sem eye no dwade etwamen na eye ofuruso busuma yewomi ne dan neto so aduonu baako ena aposifo enya call edifita no so electoral area no wakwada so mensinim ewo Asante Matenum echiremu sem yade makoye ne ntiyesa abaya bi edamo jama ewo ye Mati Jesus Educational Complex school eno wadomna sem abaya wada hodo ma mekese tim kaja wawo na posifo na so ebo mekatete kopie mu ampane ampa ninu nyampa ye koye amabra edamo jama ampa na nka ne chiremu sem posifo hunu sa pe na mmode abodawro nti ade hye mu hu se asem yetu kopie mu a abusuam beka kira mu sampa eyomode hye ene doloti owusu anonti no asem no nokura pa ofiriko no honom na polifo made hwehwem kakra sera ko hu se ne eye Opel Astra taxi registration number no eye AS 8575-Y dada pa eda honom anenyi esiso ekutototo sa kopie mu a ampane ampa sa ndete polifo hwehwem akohu se yes asem bo insanje nokura Robert Kwabena Buama omuhu say asam no kan ye ne dia ne se ko hwemu an ohu say yes kan ye ne dia mpa ewudie no so onimu bi pam na me positive chi bo no ohu say Buama waya mre waya goho waya bete endo mi sense openi e ban se na waya mre sei ene o kire mi se emre ohu say agudie na kwaso saa no onimu se wa hwa na nche bia obetimi awuni senti wakofa agudro we decide edi gutuam ene obo ne say gua se be yanko no so betumi age ne nkwa nanso twede mpofafie nti wangu eba ne sape na positive se de ye babua ye ma won wuda won pagya ne kopie mu ewa buakwa polyclinic eboa mesikese eye Robert Buaman ne ho atomato ne ye pa na Asante Regional Police Commander aka se chirim sem obekwa so atoban agebanya boma wudi awdo ekwa so Asante bantam mu no eto atimi atwa na baya ne din ede doloti owusu ana dodo abona mane se maben adamfo agemre
ndi yakasebo ekasa ye kyerem so no nkasa mpo na ni atwa abaya yisumpo ansana wakɔhye ne kwafiri mu kwawe no de nsɛm sei ade to dwa na ya ahomache na boy ne be fa ne fifi say wanya pa no adwuma bi ye ha say so de ye hu pa no adwuma bi e kɔfo ha say ye hu bi sa nti em say so mo kɔ no sa kasa ne so mo ntam so dem no de lady ne branch fa ha say incident ni betimi besi wo me hu no Sunday na nwumre na me koto aduane like me hu no me be hu ne de me yemu share me because I was like but enro nwumre me ni di nkoma se me hu no we were vibing into e dey na obepe wo ha amanet me usa baby ayiwe aheye na no oda butu no kakra no share trousers ena top no ye white bisa ensesini bisa na ehye no de da ho no moja ye no ho pa me pa cho eye second ne de wo na nsa ho ne nufu ho ne yem ena ne ma menye obi a onye sa ne ma menye obi a na ho den a ebi obetimi agya ne ba na ma ne se enwumre no wo pia ba bichina na something like that nti na se bi yese ayin wo ya kwaboni we pie wo ko ni kunu ho ni asa wo ko ne mpena ho ne na me kwa na me buafu because you people don't know what really happened where me hu no before Monday no wo ba be nti asa nkofo yese wo ya kwaboni ebi opie no enwumre no na me kwa me yese ne ma me yare so ne ma ontimi enja ne ma me enka se wo ko be ma ho akoda be ma anche Madam is so what's him, but so be auntie because na school way no comfort him. Yeah, so I was really surprised. Like I was shocked. I was seeing Gumipa, and she's too young to go through that trauma. Like I'm imagining how like starving pa, not from home, like then home. I don't even know. I'm even shaking. I am even shaking. Awreho. Wey ayabaya. Na danfo pa ene doloti owusu anadura friend say ma bran ya make say ono ankasa ne mpona adada no edeka abefa na homache akokunu awa sentimentem na danfo na wote ni kan eno ache nso ana doloti owusu ano ne maame echirem se die kase boye ma na kwanya na ankasa na asema asi emu oya pa ono so di nsem sei eto die kase bo enim menen ne wa hasi me yale wa na menen ne wa hanti wonde opia se ma ya wokọ adwuma na waba wokọ adwuma tina ne ba be ma na me se won fa na ma me o ba ye no Monday ya wakọ adwuma ma ba o se almost start pan no foforo e wo baabi ti Saturday no wokọ wa akotwitwi nchansi ma pepa ho na Monday no o makọ no ma hwe astart na see you ti Monday no o solente pan no so no etoda wo mo solente toda so a wo mo nkontem no solente mo sole 4:30 eno odwale ye no nyane me no se ma me kwa abo na see you na kasa na ni nyemu no boy no wo ye pan no won na driver na de we no si frefre no na mo san se na de wo si free wo se ma enye bibie wo na me kra ye me nwanwa kola se wo flesa na o ka se na we pa no kra na yi na mko Sunday no na ka se me ye dey meye no na ama manye no na kasa fon so se wonya hwe di Sunday ma me nya na ka Monday no ye ntina fie kakra wanye oso yo wo de tintina ye nya de a wo de meye o ka sa no si we meba sisi a me kohwo na maba me ni obi me ni me na wonder me ni na didie me ni na di nkobo me bi a me ya asasi me ni me ko se me no tia sisi a me hu se ase wo pie wo pa eya me wo tese 4:30 wo jale wo tumi ekọ 30 minutes se me check ya no just say the way we see atwitwa no na me se abena mesrew we ya ba ya kama be ma wo benya bi na boy we die boy no wonya me hwe boy na kura no won kasa ama no sei da wonya me hwe but bi woni bia na me yema hye nti wonyai boy ne die me hu ni se wo seda me hu ni se wabo me ba na to ho dada me mom die nkeka me nko a se Ghana police kwa kasa ye kunu abrekura me ni ho a me nyi ni da ka me gina ho na boy na wu a me die nka be me pe no nanso nanso eni a woti ye ayabaya ne den ede doloti owusu ano adoda bonum la ne se ma bran ne maame ena woti ni na asemi awre ho pa abaye enkre kirem kura se oyobi a wawo ne ba no ewo abosom makomakon wotwe pe abaye wawo ne ba wo abosom makomakon wotwe o a ne ba mpo nya afe
ena bema one na twempona afa sumase abaya ne kire mu ante so o ade na wata abo abaya ne pa na abaya ne kire se da bi on to me ntena that kind of abusive marriage and say relationship no muntu wo firi mako eni ena wada na homache ade sa oped astra ka da bi sa why kofi de ya metano no ka na kura ye why oped astra tantan bi sa butu ka fon sa no ode abafa abaya yi akwa ne se kan so agene kwa firi ne nsem bra Facebook no so DLFM 106.9 abaya kama mfinhia edonu miensa 23 years pe Dabi mesia fem me nwafa asifo yi ema ya na yetade ka fam no mesra mu ada mutu so mani mreka o wa 30 ni pese obeja na before wa denti na ese wokọ ma bna wa hayo wa nya ade kura ma bna wa nya ade ha mi raho It's official. DLFM 106.9. Yanto akase bon se ko piemum ewa tifedo mantem no emum na Ghana fo bekaya na watwe na no brade twamai ana osoafo no ena hwe oman Ghana yana pomuden esom eye kwabena minta akano ebo made ade ntentesa akopiemu ewa Tamale teaching hospital nim agahwe ne oma ekwaso ekwan hodo a doctor fo no faso edi juma efrise na se beto dwa kiremu a bayarefo ba kumpo kohwere ne nkwa ho no ma ne nkwa kan ye kram no me kopiemu no kwajeta ena ebufushi wesi ye ne asemukuma kram keka na adwen edi cha doctor fo meka sempo openipo no ena ye chief executive officer edi Matamele abanya sabia no oma ho ne se hwonsa banchi te sa so atun ya meka se no na so ya hye pam na semo e ba sa pe ena doctor fo nkabom kom ho eye Tamale teaching hospital ne kirem se sana mate free na ko ne ye yenko adwuma ne yenye bio doctor adwuma no kra fo ne yen efri sem ye ni akade ya kasa sa amperifo mo moa ye na se ne mbati atan aba papa ye sum de free na ko hospital ne manga jamba tenase ne manyama adwuma free se free na ko no ya te atwam na meka se no management amoda eye Tamale teaching hospital na no aka se kirim sem wanom ahwe ne mu sem etiate a omote no yakopan ya adom ne wanom betimi ama etiate no etu etimetwa Dr. Salifu Alhassan ejemre ene sentrafo kasaye ejina a doctor fo nkom konanum na mu nyina ekasa kirim sem osrada asam na sie ne sabe enya sa papa so pa homa so eye jese ne nanum ode ne mom ne ye die mu na opro kirem a wo hwe ne ma hodo ekoso ya sabe ho no mo enkonkan ejese ne mfidi ahodo enkonkan ne enyina nkane nya ne naso na bibire na nato chima emperifotu mom ne senti ne ka ho bia atuatei atimi akosum wakasa kirem sem wanum guso ane panifo sinkumya kirem sem kopɔ ya adom ne wo mo hwe animu se etetere betumi akwawie na aboa ma safo ma anasa nipa de sha mokɔkɔgya rehwɛ eye Tamale abanya sabe mo tuma akɔkɔnya pomudi na aboa na o manga na pomudi sensem so akɔnkan ɔde nsem sei to centrafo enim. We met the leadership of the Doctors Association of the Tamale Teaching Hospital, and they narrated to us the circumstances that led to, because as management we saw their press statement in the media space, and we were yet to give an official copy. And so it was this morning that we met them, and then they told us they were yet to give us the copy, and they explained that the officer that was involved in the exchanges was traumatized. And mind you, this is a leader who trains house officers, who trains residents. So he's like a model in the medical fraternity. He's also the head of the accident emergency sub BMC. And so if he's down, it affects a lot. Even though on the day of the incident, management invited him and we spoke to him. I think we're able to allay, the fears. So today we pleaded with them, and then we also took the opportunity to ask the Parliamentary Select Committee on Health, who also visited us today, to add their voices, and they did. So we are hopeful that by tomorrow or latest today, we should be hearing good news that they have laid down. They've all of this. Any I will take up here, mom. Ewo atifede matemum mekire Tamale teaching hospital na ono eka doctor fo amu ye adwuma e ho no mo no ehum ne den ade Dr. Salifu Alhassan nene ena otiye yento akase bo no so ne nyira mu asante matemu biewa na Kumase
mayor eye onyimnyamfo Richard Ofori Ajiman Bwedi ede smart dwa echirimam wanom apa eye dwumade atwaso mienu ede ma Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund ehon toma beboa pa na mane eye Kumasi Metropolitan Assembly na bwadwumade pa ma ne matumi akonkan ede ama wanom ye pam na wochirema eye World Earth Day dwumade amudie no eho banya pa se betena se na ewiem nsa kira ye ekoso ne se ewiem nyina sesa edu ba bia na mane ma ye basane senti dwumade amudie betumi abonhwem pa etimi akoso ema esukuu fam afra timi aye hwehwemu pa boa ma ewiem nsa kira ye no ne matumi akonkan ma ha wodo ekoso no yatumi asiase ye pam okase na ochire mi se eye Bloomberg Philanthropies eye Youth Climate Action Fund no beboa pa ma mama hodo ma akọ ye cities no ediokron 90 o ma ye disuafo pa aboa pa ema ne akonkan pa ma jese na ewiase nyina da no ewiem nsa kire hodo a asesan ne akofo ha kese de aba no yatimi apa ehopomasi brem na ochim se dwumade no fa mebuna o me school fu a wonum emfie no every emfie dunum ekopem adunu nan aboa pa ma ewiem nsa kire ye no onuma tia san hwehwemu pa ma boa ema ne matumi akonkan ye pa e de ma ewiem nsa kire ye emna Kumasi Asante Matemu eye Richard Ofori Ajiman Bwedi ne Kumasi maye no ene sanchafo akase na ochire mu sem yanka kire Ghana fo nyansa ne moto be boa pa ma wiem sa kire adwumadie no atumi akonkan ya pa visa na yatena ne manyina ya basam bibia ya basa enso beto ayenim yewe boy yenim bibia akọ basa ne senti hihya do be koso be boa pa ne matumi akoye pa ma yatena ye ena afiso wiem sa kire no ne matumi akonkan e de ama yo de sem sei e de to sanchafo anim they show and how the way they about but they show pa they haba we ba they haba from efa they haba nina yes say ni dia was here the ma wa de bobe no di jaye the fa ni dia nsa man ni man say o say ye enti amadi how ba wi enti e ho be nya say ni ma ye ya e wi mbedwo ama say enso to a na enso o say to e na e to e wi abo na e wo say de e bo na bo na enkobo ananse enkoto embro na ho de say enkofa o how bia ma no na mo na ye to say e de ma ye ya emwa e ba wi mu satraye no enko say de ye say pe no ye du ho na mo ene na ye fa nsisi so na be ya wi mu satraye no e ko wone no e betimi da ba ko ah e ha say e bi atwa to no a ne ko atwa to no e bi amankwa e ma nwini e ma sika e ma puli e ma nkoso so be nya say ye ni be ko dua ya bo dua ho ban na abo ye man so ban benya nkidua no be o se bia ba we se bia egu esi ya development aba ba jinsa asini na abo so benya be bi kese pa bia nua de sa be ho be na mehwe be bi edua na entimi anyina na afiri ho no e bia na ni kwa sa bia na kejina wa se yentimi mo ho ba eni atie kopie mo awasante mantem a ono ene ye meyo edema eye asante mantem no ne den odonim nyamfo Richard Ofori Ajiman Bwedi ne ana wote yen eno achen so na de sefo munya kwanya ekopie mu dwumede wana ase kire mu se eyo mo dampanifo so mbekọ so ahwehwem mapaboa ama ya pa ohawdo ekoso etia yen ewiem sa kire ye no apa ho pomasibre na omen ye ho etimi atoyen the launching of the Youth for Climate Action Fund, I work here, premises how Kumasi, and the launching projects in the sense that there has been a number of people like Select TSA, of which KMA is one of the integral partners on the project. So they initiated us in the project and help us to understand what the project is about and how we could also do to support them in championing climate justice and Ashanti region, Kumasi, to be precise. And we're film beneficiaries in this one. Yet here you kind of just to say, I gave you a catching project we are sharing. Honorable Richard, where the say that I see a penny so far with the argument. I'm a Kumasi to make up projects, yes, now you know, I have a now I am friendly climate change in the two. Because I also say, Penya, baby, say, baby, to me, I'm a mind, I am. Eni a wote school for munya kwanya ekopie mum ewo dwumedie kese ya beboa na ewiem nsa kiraye ya pa hosimasibre no wono monka ena wote amane boye yensem twani Samuel Ofori Boaten ena difiri Asante Matemu ebesom yen na yanto akase bonso nyina mu ewo nkran popure Matemu am na de hia wono wala pass eno no ewo jese ne nkran popure Matemu akase ekirem se ye efi pani agimpote wono maboso a enko nkan ye pam ade hia ekirem a efia hodo pa na la pass ne mountain so no e ha dwenye pam emra de yakase wonu twen komo no mu kire mu sem dasmins ahodo upe ba bi kura de sabi bola de ato a
wonya be ni senti so obi hu ne se obi de ball to baabi na efi ne kura nim kakra obi anya ho no ma na gyaye nyina mfa gogo e na efi no atumi ahipu saa amo kyerem ha adwen ye pa ne senti ade hye ne bi aka se kyerem se ne manim yada ehu behia se Ghana baba enhye pa na boa na assemblies no won betimi dustbins ni be sisi mmemmia hodo bi na so obi ye efi a wanya baabi atimi de ato ebu so aka se kyerem se Ghana fo ensi esu ban firi se efi no adokra ye dodo aten adwonko efi ko na ye kwa brane wo ye fi na ato baabi a wo pe wanu mu kyerem se yan hwe ni yansia no bedu baabi na efi pe beto atese e wala pass ne potem ma Ghana mu no e beje ta wo mai mu obadim sem ede to di yakase bo anim ene begu ha se aya na zoom lion for ne besesa enti so mo ma ide na egu ha sa aye enti me kwa wa ha o ye bra nkasa ama ye yare na se kwa mpoda hospital enti ye srempe no for so no mo fa that's me bi me si ama ye na ye so ye we ya na de akwa akoko we se ya emframa na afa ma na do bia se na me bra ba abeka mo se ye srempe no for ye kwa mo chaw mo ma bola ba so na ye bra wo bola no ye enti me kura ama ye yare ye Ghana for ye na enye dem pay for ye pay bia you are no obeja market out for now is your parliament on so ye business or that ball mine no into one more to ball the ground now zenke ye bibi say ye first created to monitor na come for ball na nye dey engwa because that hanya ball into pay for it to bua na come monitor na with the ball the ground na echiwa next time we business fa bi nye dey emetu biem okay the ball ya ye gu ha omo wala pass ya si na ye ball no gu ombe gu aka na ba be fa ba be one month no say aka ma tisakane maya sasa umudi bola na yede ebegua eni a woti adehia wan mola pass e won krabo prema temo ene na woti wiem na yegina we so adan ye ho akwa akwagina bofo nkrato ye ba kase bo no ye beto aso makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yansam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amount Sewoko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etechiri. Ma menchira wo mo etchiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier. Asofan awo Ben Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station honomo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afi yanyemre ne yakenka madwe kire ni bi emfa ensomom we efri kofi parliament no kire mi se Ghana fo akanifo Ghanaian leaders no moya mo ho se moya adofo nanso moya tanfo pa na mama o menye bresa no o si DLFM loud and clear inside Agwabo Bikuma upper o so dey asepa na adwumade an yebo se ne enso yada ase we so efri master planner junior kentampo no wo kire mi se Ghana de esesia de aban pa yense akodi o munsam de ehuna manyo o madada Ghana fo bagitumi nene o menye huna manep saa ne ye bresa NDC de never again but as was saying chaka se nkoma honabo abanga fuseni Yakubu incoming MPP National Youth Organizer da sim we sufri baba mahamo boase de o kire mi sem Ghana fo de munya stadium na galamse no se de yekoso no munya demonstration pa and this ade a ebe ha dwen na Ghana man panin bi fan wa se enchaka se nkomo no nyamfo Bismarck o say akowa first vice chairman edema MPP ma yokuo no oboase is yada se kasebo no yede esi na sa mesore so no we ya woda kese pam happy birthday enko enfama Augustina Japan dodo abono mra ne sem tina we ya adwuma ewo yegua international hotel ewo Asante Bekwai entiene happy birthday enko enfama Augustina Japan dodo abono mra ne se tina sister tina wa ho afa Yakopon hira opa na nya okese wate oti na dem fa nkyere sade ya wusime gire wa ho afete no Yakopon nkoso ama abrabo ni si uye ene wabusu nyina entiene happy birthday enko enfama Augustina Japan dodo abomra ne say tina we ya adwuma ewo yegua international hotel ewo Asante Bekwai efri wankasa ho ka for husband ne den edi Pilato ene o se yemfa woda we emfa ema wom afi ko fisa bo amie na mintufa enko piemum ewo takwabo mpie sunso na we nso efri madam fo ba ko ne den edi abebro ne o se happy
happy birthday enko enfama Lolunshia Jetua ene wa woda o watakwa bompie som na Yakopon de afeba kwa kan afia ho de dia na de ye kan nyina se Yakopon onhyiram onya okese Lolunshia abaye wa keto ho ofesa Yakopon onhyiram pa na ompegya ofo mfiri adumo enko adumo wangasa wofa ne didi abebro ni bompie som ose yanka nche so do ye papa ne senti koso ayire ho suade ose mo yantafo pa na opa dusua pa Yakopon onhyiram no mpegya ofo mfiri adumo na onfa nko adum to we happy birthday enko enfama Lolunshia Jetua wo watakwa bompie so fi wadamfo abebro ne ena ose yemfa woda kese we emfa ema wo na we Kofi Manya wa hwe amaso be yehye efi DJ afi banchan ose yemfa woda kese yemfa ma set ofori aka DJ Siki ose Yankopon enhira wo pa wo ne wanya fufuru aka ho fie hui Yankopon pagya wo krachi hu ofa pa wo wo se Kofi Taylor pa sentina hu ofesa no na Kofi de kura ni next level ni bia na DJ ni hu ofu Auntie senior we afi ba se yanka nche osende twede ampo Yankopon pagya mfra adum nkwa adum we happy birthday enko enfama set ofori dodo abo ma ne se DJ Siki Yankopon nhyira not nanim emfa enkyira pa no pagya mfra adum enko adum every international DJ afi ba o ye adwuma e wo DLFM 106.9 no se emfa woda kese we emfa ema wo we na kase bo no ye de asi emu semufo ne ya maze meberantwi ene se mu edema yen kofiti de ekopie mum e Facebook no esom okenkan ya mesin konwa me ko ne country chrono edi amejeso etakwade kodwokrum tobe wudi hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B DJs gibi so boam chi chef de no fruma ete mamem me so na hwan na epa na akire mu hima radio mu yansantoa radio mu nkacha hima onna pamfo kwame yafum ana afis sexy journalist betena se ne enya sem kuma ko visa na ya Friday enti wanya yi amesra ye nya waya bomode na tenase bokom jaye ni mayen evri de be ye be ba onyom bi radio mu kese waye nase na najwa si kintenase ema onyompa esu no so nya wodea tenase bokọ ko yifunu ne ba na betenase ja esu no se yensene ne ye nsu ne mfamo na ye ne manko nkan ye de asie ba mo nyina mo ani tia adehye midimafo